Assalamu alaikum урматтуу Ошкобардын көрүүчүлөрү, кадырлуу биздин катталуучулар, амансыздарбы? Ошкобар каналы өз көрсөтүүлөрүн улантат. Бүгүнкү чыгарылыштан оокат борбордук мал базарындагы бааларга күбө болосуздар туугандар. Мына жылкы базар кызып жаткан учур экен. Базарда элдин саны аябай эле көп. Бүгүн числону эскертиктебиз. 25 октябрь 2020 жыл. Акырына чейин көрүңүздөр, класс басып бөлүшүп коюңуздар. Жакшы аттар кириптир базарга туугандар. Булат сатылган окшойт. Ээлерин алмаштырып жатышат. Канча болдон баасын билебиз туугандар. Жаңасы экен туугандар. 4 жашар болуп калат. 140 миң сомго сатылыптыр мына базарда. Мынакей туугандар. Көк аттагы сатылды туугандар. 79 миң сом. 79 миң сомго сатылып тұр. Ушул кара чоң ат баа болуп жатат ушул жерде туугандар. Учурда 135 миң сом баа берип жатышат ушул атка. Жашына 7 жашат экен туугандар. Ат аябай көп кириптир бүгүн. Ел ороп калыптыр. Жүз 40 миң сомго берди отат жана каратты. 142 миң сом деп отат эми. 148 миң сомго чыкты. Мына 160 миң сомго көтөрүлдү кара ат. Россиядан алып келинген. 160 миң сом. 2 миң доллар болуп калат долларга эсептегенде. Мына кара талашка түштүмү? Биякта экинчи адамдар да тартып кетти. Баа болуп аткан жеринен. Россия породасында аны 170 миң сомго берген жок. Бул ат болсо улагы ишеничтүү, улакта жүргөн, сорундарды алган ат экен. Буга 180 миң баа беришти. 7-8 жаштагы ат екен. Ишеничтүү дейт. Кара атты баа болуп аткан киши 180 миң буга баа берди. Өспүрүм дагы сатылды. 52 миң 800 сомго. Ошондо 200 сом кем 53 миң сом болуп калат экен. Эркек 5 жашар ат экен кара ат. 112 миң сомго сатылды. 112 кетти ушу кара ат. Улагы бар экен бул аттында. Чагат экен. Кунан экен. Кара кунан ушул жерде баа болуп жатат учурда. 135 миң сом баа берип жатат. Жазга быштуу болот, 3 жашар болот жазга. Мына туугандар ноокатта жыгылды. Yok кетти. Гела болуп кетти туугандар. Булак болуп кетти ноокат мал базарында. Бакалашкага акча коюшту. Ana şu koyar, ana şu аны алганга. Акырын, акырын. Бакалашка миң сом салууда. Ем келип отур. Ем башталат экен. Миң сом салды. Кызыктын ем бар жерде башталат туугандар. Аттарды эми көрөбүз. Миң сом үчүн күрөш. Тап кетти сразу. Дежа.
Üstüne çıkmaydı. Yemi kızık başladı. Yaxşı Son salıp verdi, ming so'mni alıp. Noqatdagi tashlagan mingni mına aravanlıklar bo'lib ketdi. Mına o'rtaga daha ketdi. 200 ketdi. Ya taşa! Ortağa zekini boşalttan yaparasın ya. Mustafa özün ağlayalım. Oyna oyna. Aşağıya. Ağlayalım. Acetli ya. Taşa! Baya özüңүздөр күбө болгон Ноқат мал базарында 172 миң сомго сатылып алган кара аттын номерин баары бир сурайсыздар башка жактан. Ушул атка кызыккандар болсо мына баасындагы өзүңүздөр күбө болуп, ушул ушунча эл күбө болгон. Siz özünüz kança dediniz en bağısını? 200 bin lira. Bağısını 200 ming so'm deptir. 2 ming dollar aşıgırakka geliptir berilbedi oşonda. 2200 dollarga to'g'ri kelib qoladi ekan berbedi. Qiziqqanlar bo'lsa, agarda nomerini qoldiramiz. Plus 996 779 bilan 80 63 97 nomerine qayrilingizlar. Aylanib qo'ychi. Qayrilib qolaverasizlar tuğanlarına. Nomerinde qatay qaltira ketdik. Bir boyu 1.65'in tegregi. 1.65'ten jo'g'ori. Көпчүлүгү 70-60 миң тегерегинде рабочий аттар тартышат. Рабочий аттар өзүңүздөр көрүп тургандай эле чекеден эле Өзбекстанга сатылып жатат булар. Арзан рабочий универсал аттар тез сатылып жатат. Башка жакка тартып кетет буларды. Кoro улактын аты алыныптыр. 7-8 жаштагы. Бул ат улакка чабылат экен. Төмөйүнгө алыныптыр. Араван район кетти сатылыптыр. Көк аттагы ушул жерде баа болуп жатат. 110 миң сомго баа берип жатышат экен. Келеден кийин баягы жерде келеге салгандан 110 миң сомго. Баа болтат. 110 миң сом баа берип жатат ушурда. 110 миң сом. Ушул жерде баа болуп жатат тугандар. 6 жаш чак келген, 5-5ке ылайык, көкбөргө ылайык ат экен, 115 миң сом дейт. Мына сатылды. 115ке кетти ошондо? 115 миң сомго кетти. Арлык кыштысы да баа болуп жатат, ушурда 80 миң сом сурап жатышат. Жазга 4 жашар. Азыр 3 жашар эми үйрөтүлүп атыптыр. 80 миң баа беришти. Алла ускурсын. Мына жерде бир хат 220 миң сом болуп атыптыр. Баа 185 миң сом эртең менен баганы көргөнсүздөр. Жо, 220 миң сом улактын аты баа болуп жатат. Мына көшүл ат. Улактын аты 220 миң таза. Başka var. Var dedim. 7 yaşar. Ulaqtın atı satıldı 220 ming üçüncü el göğü oldu satılganına. Sizden 2 ming öt. Köp sorunlarga taştaq. Aleş kança aldı? Tolas malades kulu olsun. Tolas aile hükümetine gettir. 210 ming. 220 kulu olsun.
Rossiyadan alıp kelinген kögat baa bolup жатат. Мен артында учурда 140 миң сом баа берип жатышат ушул атка. Жаш болсо 6 жаш болот экен, эки асый. Миниребиз өзүбү? Миниребиз? Yangi mingi diye. Бир такасы бар экен, э? Takalattan et. Такалары бар экен. Kimdeki bu? Boyu 1.70'tin tegereği eкен. 140 миң сомго беришкен жок. Бийик, чоң ат экен туугандар булда. Ээси 300 миң сом кеми бар деди. 140 миң сом базар баа берди ошондо. Кунан экен, 2 жаш. Эми өзүң канча деп атасың баасын? 180 миң сом кеми бар экен. Ескерте кетебиз, 120 миң сомго бербедик дейт бул кунанды. Байланыштын телефон номерин да калабыз кунанды. 0500 менен 47 70 номерине кайрыласыздар жаккан болсо кунан. Жакшы кунан экен туугандар. Номерин айта кеттик, 120 миңге бербептир. Баасын пышырыңыздар, жазга бышты болот. Полторашка баа берип жатат базар. 75 миң сом дейсизби? Учурда 75 миң сом баа бериптир. Россиядан алып келиптир. 75. Бул жерде да жакшы полторашка турат. Жазга кунан болот экен. Каяктан келген? Россиядан алып келингенби? Россиядан алып келиптир. Караташ айыл өкмөтүнөн базарга алып келдик дейт. Базар канча баа берди? 80 миң сомго бербедиңиз. 80 сураптыр, бербедик дейт. 100 миң сом кеми бар деп турушат. Ушундай жаш өспүрүм издегендерге номерин да калтыра кетебиз. 0771 менен 200 800 номерине кайрылыңыздар. Жакшы сындуу кулун издегендерге 50 миң сом деп турат мунун баасы. Каяктан алып келинген бул? Бишкек. Бишкектен алып келиптир. Канчага берилбеди? Келген баасы бүгүн. 40 миң сомго бербедик дейт ушул кулунду. Полторашка баа болуп атат, 68.500 болуп атыптыр. Ушул жерде баа болуп жатат экен туугандар. 69 миң сомго сатылыптыр. Сатылып кетти. 78 дейт. 78 миңге мына полторашка кетти. Мына бээлердин бааларын сурагандарга ушул бээ 73гө сатылып атыптыр. 73 миң сомго. Канчаны тууган бээм? Bir de tuğdu imna ikinci. Boz bu. Boz bey eкен, çoğun bey eкен. 73'gө barıp ele kaldı, jakındap kaldı tez. Bu ayet aldım baası 45 ming so'm kemi var dep turadi. Bazar öte kızığı olup köp kirip turgan tuğanlar, birok beye baytallar girbep turuşunca bazarga bugün. Buna erkek kulun ekan kichine 21 ming so'm baho berip жатышат şu erkek kulunga. Buna urgaç erkek kulunlar bağları 27 ming so'mdan da o'tadi. Qanchadan keldi o'tadi? Berbediңер be. 25-24 ming so'mdan berbedik dedi şu kulunlardı. Ortada o erkek, iki chetdagisi urgaç ekan. 5-6 aylık kulunlar ekan. Buna 20 mingge ot kulun alam degenlerge buna uşul kulundu da 32 ming so'mga berbey jatat. Uşul jerde baho jirip jatat. 32 ming so'm. Bursa'mısız kendi 33 ming. 33 ming dedi. Uşunu 33 ming so'mga berbey jatat tuğanlar.
Otuz üç bin so'mga daha bergen jo'q esi. 69 bin so'mga lat alınıptır. Öspirim kulun izlegenlerge mına nomerlerini kaldırıp ket dep suranganlarga erkege bardığı. Bardığı erkege eken. Kançadan hem balları şular? Bir değil o bardığı ele. Kançadan? 60 bin so'mdan deydi. Kançadan berilbedi? Jakın jere. Bularda 60 bin so'mdan dedi. Şularda 60 binden dedi bu. Bu kulundağı bağ battır. 55 bin so'm bağ battır tatışıl жерде. Erkek kulunlar turuşuna satılıptır. 41.250 so'mdan satıştır. Turuşuna. Tartın çıklar. Екі ырғасы бар екен, қалған еркек. Мынау шундай бүгінгі балалар туғандар. 5 қашқадағы базарға шығып тұр бүгін. Қанша беріп жатат екен? Баға беріп жатат екен. 5 қашқаға ушул туралы маалымат алабыз. Кунан болып қалады екен. 95 мың сомға берген жоқ. Номерді айтыңызшы. Егер de şu kunanga kızıksanızlar, baylanışın telefon numarını aytan 5 kaşkanın. 5 kaşkanı. Bağısının 150 bin kemi var deydi. 150 bin som kemi var ekan. 110 bin somga berbedik deydi. 0550 menen 66 31 10. 66 31 10 numarını kayrılыңызlar. Gelişken 5 kaşka eken bunda boyu 1.60'ın tegerek olup kalады. Bu yerde daha bağ olup жатат ушулат. Aşka var. Var de. 5 so'm havaysa bakma. 2 saatdan vereceğim lan. 2 saatdan vereceğim. Uzun voltat. 500 son dolaştırış atardı. 82.500. 3 so'm öt vereceğim. 3 so'm öt vereceğim. Жаңасы екен 4 жашар. Atqa bol 200 som talashtirib жатты bunlarni. Irımına deptir. Irımına sırap жатат 200'dü. 83 bin. Alar bana 82.800 verip жатат. Mına 83 bin somga satıldı tuğanlar. Bulat туралы da malumat бере кетебиz. Жашы, boyu. Улакка ишеништүүбү? Улакка ишеништүү болот экен. Көрүңүздөр. Жаккан болсо чаласыздар. Boyu 1.65'ten өйдө. Кайсы жердин аты? Кара суунун аты экен. Жашычы? 3 asy. 3 asy. 7 жаш экен да? 3 asy, 6 yaş, 7 yaşga жазда чыгат экен. Улактарда жүргөн ат экен. Баасы канча мунун? Баасы 200 миң кеми бар экен туугандар. Байланыштын телефон номерин да кайтабыз. 773 менен 91 71 90 номерине байланышасыздар. Канчага берилбеди базарда? 132 миң сомго берилбептир. Мына курчат экен туугандар.
Ушуну менен мына өзүңүздөр байкап тургандай базар дагында эле кызуу жүрүп жатат. Чыгарылышыбыздын соңуна чыгабыз. Экинчи чыгарылышыбызды баштайбыз тактап айтканда. Бодон малдарды аралаштырып тартабыз экинчи чыгарылышта.